Segbere mama boisina ajena noi konye na ichaki apotipot dokete lokokorio kotema pujan Katakwi district ajenari kwa na boisina da noi Tony Omena da loi kamio angolo na kobisina egweli okodokete kalo halokano mena John Opus ngese bala seki agwelarete kesa mena akalaya ilukumna kaisana nukany konye do kwana kanwa ningo sinadum na parafina de gwelte kesi lukumni wangana kwa kanye lita kochalo anyon sek narade lukumni uniboni eja kido kesa keun akalaya na mena toni sirigin lukumna kasa kanya nukany akalaya arebonati lukumna kasa kanya pakalaya ekwa muda emara kitingesibe eja ikomena aikeun akalaya na mena era 55 lemera 50 atia edopana toni sikistera kinyeta polo rebe na parafina nelo kira bure kwa muda ko bana de renga no pero kiki no retia e bere no rakinya gwelete nyama ka gwelete subu sini Mary Akelo ngese bala engir kitos kesi agwelo mena kanu agwelari ne jasa nyama ka narai emamenu swama ngir kit tabara se tianga na gwela ko pae boy boy ci dia be pondo mena isirike ko ne tamara bara se raya takene ba anna mi gwela se dai ele komune kanyare gwela ra se ada se kala ele komune kanyape doko pana lama de kanyare polo na kerengen yei do na uni akany yei na uni na ese lukumine yare do se kare lukumit doko pana lama yare Kadaki Florence Akelo da ekeuna ebei la Omena mama se yala manara de dengi bei la belem sanu kanyare bangi doko pana da kai kanyare anomi agwela na gweli ko ngada ana na ne to ngatan agwele ngi kanyare kori kanyare mama coba kanyam kana rara kana si kanyara anyama no mena Joseph Mutia ngese bala ejiji memena noi konye bei ejiji memena konye bei ama me onukwa na ikopola kwataka okwa na elukumit kuju akanye uni sema medo ibore darada to ngiri tepo ngope konye Alfred otimle polo kitado ketelo ngesi ngai ta pugan ai nebe itemo kination sina kinget na ikeo nebe kwa mungini eminasa iriama na kikiri kwa mlete denge no isana lwa kwa no lostos ne lwana parasi ya chidu nyo bichene ne chora nyamene nikisi na ito so a parafinito na petroda goro nune saena kinyone aina kipukia isini goro ikiunos mena de kiunitia agare adanu kolo kitagwelare na bayo agwelare ne peta e bisirgin lukunyare agwelaro kwa ni lukunyara pataka adopega so dunio ge jena nyama ni jaido yo chiana depa Deluxe Emi Alamu TV East Katakwi.